Ingane wethu ezingenawo zithi-ke umntwana kaPhinda ngene useqinisekisile ukuthi alikho-ke iqiniso lokuthi uhoxa esikhundleni sokuba undunankulu wakwaZulu. Umntwana uthi-ke usehlaselwe kaningi ngokungafanele ngenxa yalesi sikhundla ngabantu abafuna amandla-ke nemali. uShenge uphinde-ke wakholwa wadilika kusomabhizinisi waseMpumalanga uMnumzane Jacob Mnisi, eveza ukuthi nguyena osusa umsindo phakathi kwakhe neSilo uMisuzulu. Kuthiwa-ke ngokusho komntwana-ke kaPhinda ngene, uMnisi waphakamisa ukuthi iSilo sinike-ke isikhundla sikaNdunankulu kumntwana-ke uVanana emhlanganweni wangu 14 May 2023. Umntwana uphinde-ke wakubeka kwacaca ukuthi akatholi lutho-ke ngokuba nguNdunankulu, futhi-ke ngeke abe-ke nankinga nokuphuma-ke esikhundleni uma kuyilokhu iSilo-ke esifuna-ke akwenze. Abantu abaningi bayakhuluma ngale daba-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke Shenge eshiya phansi uziphumele-ke kahle ekhaya lakho-ke. Nangomunye uthi-ke ngiyaqala nokuyibona-ke mina-ke noma-ke lencela evezela uyena-ke Mnisi lo. Nangomunye uthi-ke okwamathole akasale-ke seshenxa ngoba-ke naso iSilo sitshelwa-ke ngaye, kodwa-ke okubuhlungu siyomkhumbula uShenge ngelinye ilanga.